Assalamu alaikum, hurmatlı bizden Mustafa YouTube kanalımızın görüşleri. Hurmatlı bizden katılışlar. Tuğanlar, bugünkü bizden çıkarılış bir жаңылык менен başkaça çıkarılış болады dostlar. Al emne çıkarılış desеңizdер, bugünkü bizden görsetүүдө bir önörlü jigitlerдин önörü менен таанышабыз туғандар. Önörlü jigitlerдин ушул өзүңүздөр көрүп турган устачылыгы менен таанышабыз. Алар кимдер десеңиздер, Марифжан деген профессионал, өзүнүн ишин майын чыгарып аткарган травертин профессионалдары бүгүнкү чыгарылыштарга чыгат тугандар. Азыр ал жигиттер менен тааныштырабыз, ал жигиттердин өнөрү менен таанышабыз тугандар. Эгерде ушундай сиздер мына көрүп тургандай үйүңүздөрдү кооздогуңуздар келген болсо, бул жигиттердин мен номерлерин алып алдыга тугандар баардыгын коюп коем. Азыр бул усталардын маалыматын тугандар алалы, кандай усталар экенин билели. Биз баштадык. Марифжан, келгиле. Ассаламу алейкум. Марифжан, кандай, жакшыбы? Өзүңөр бир тааныштырып кеткилеби? Сенин атыңыз ким болот? Марифжан. Сиздикичи? Мухаммед. Эми жигиттер, bir өзүңөрдүн мындай өнөрүңөр менен тааныштырып, устачылыгыңар боюнча бир билип коелу. Анда айтып бериңиздер. Кандай устасыздар? Biz fasad abdelka ish qilamiz. Travertin yo'nalish bo'yicha hozir ko'proq ish olib boryapmiz. Abdelka Euro remont bo'yicha ham, undan keyin biz ishlarimiz tiyagalar qo'yamiz. Al tiyaga degan ne degan al? Romlarni chetlariga, uylarni ichlariga, bunday fasollarni o'zimiz yasaymiz. Tumba da, tumba o'sha. Yana bir joyga olib boramiz. O'sholdan ko'ramiz. Bu travertinlarimiz fasollarga qarab jasaladi. O'sha bo'yicha ma'lumot bergilar. Fasollarga 350 dan boshlanib 750 so'mgacha jasolatamiz. Bağları? Bağları. Fasollarga qarab fason tanlaydi. Sizlar любой fasonda qila olasizlarmi? Любой fasonda. Remont, Euro remontni любойni qilamiz. Bunda ham shunday любойni. Bizga shunday tanlab beradi. Shunday qanday tandasa o'shaning barini jasaysizlar. Bizga 3D desa 3D, poloska, oddiy poloska desa poloska, kirpish desa kirpish, 3D tunnellar desa tunnel. O'zing suratini qo'y desachi? Qanday qilib bo'lsa ham jasab beramiz. Jasab berasizlar, ha? Mana do'stlar. Endi mana hozir shu uyga keldik-da, shuni жаңы бүтүпсүңөр, ha, ушул жерде. 2 kun bo'ldi inshaalloh bu. 2 kun bo'ldi. 2 kun bo'ldi bu yerda. Bul qancha metr kvadratlik bası, misal uchun? Bular 550 so'mlik. 550 so'mlik, ha? 550 so'mlik, polirovkasi bilan bo'lsa 750 so'mlik bo'ladi. Bundan polirovkasi bormi, yo'qmi? Polirovkasi bor buni. Polirovkasi bor. Mına tuğanlar. Kun chiqqani yo'q, o'shincha. Kun chiqqanda dagı boshqacha jaltiraydi da bola. Jaltirab. Mına do'stlar, shuni bitganingizlarga 2 kun bo'ldi, ha? 2 kun bo'ldi inshaalloh. Buna patologlarni da jasay berasizlarmi? Patologlar o'zimizning akalarimiz bor, shular keladi. Qanday figura desa shunday jasay beradi. Tunikafonlarda. Tunikafonlarda. Shunday natijniy patologlar ham qilyapmiz inshaalloh. O'zimiz natijniy patologlar bo'lsa ham aytaveradi, o'zimiz borib jasay. Ustalar bor. Bor. Nalicha. Bizda brigada ko'p, 5-6 brigada bor. Biz qanday bizga oldindan zakaz bersa, 3-4 kun oldin zakaz bersa, borib o'lchab, o'chirmini qilib juraveradi. O'chirib ketaverasizlar. Jozib qo'yib, ha? Misol uchun mana men ko'rib turgan bu ne? Bu chelakda ne var? Zolotoy degan travertin, o'zimizni ishlab chiqaramiz buni. O'sha arovni ishlab chiqasizlarmi? O'zimiz ishlab chiqaramiz shuni arovda. В общем, kачество zo'r aka. Kачество yaxshi. Bizni bolalar anchadan beri shu bilan ishlab boradi. Travertinimiz yo'q, shunga gap yo'q. Bu travertindan Zolotoy degan. Zolotoy ekan-da. O'zimizda bor, boshqa yerda yo'q. Hali magazinlarga ham bermaganmiz. Endi shu ustida ish olib boryapmiz. Travertinga yo'q, shunga gap yo'q. Mana o'zimizni Mana do'stlar. YouTube kanallarigacha. Marufjon, senin telefonlaring da bor ekan-a bu yerda. YouTube kanal ошол жака катталып тугандар өнөрлөрүн көрсөңүздөр болот. Мен Marufjon деп мен жакындан көрсөтүп койдум. Эми Marufjon, эми bir үйдүн сырты дейли, мисалы үчүн 11-ге 11 да. Ошону канча күндө бүтүрүп бере аласыздар? Fason tanlashga qarab aka. Oddiyroq fason tanlasa tezroq bitadi. 3D paloskalar tanlasa bir hafta, 10 kun, 15 kunda bitirib beradi. 10-15 kunun aralığı ekan da. Ishiga qarab bitirib ketaveramiz. Ishiga qarab, Tushunibdi. Ammo kafelde da bosansizlar. Granit. Qo'li granit bosilgan kafellar.
Мына туғандар өте мындай қармап көрсеңіздер өте жақсы сапатта иштешет экен бул жигиттер. Маруфжол менен Uzaktan olsanız Muhammed. 3D kubik deyiladi bunimiz He. 3D kubik deyiladi. 3D bo'ladi bu. Jicha orqaga kessangіз bortib turganga o'xshab chiqaveradi. Shuni orqaga kessangіз. 3D ekan da bul ha. 3D. 3D kubik deyiladi. Buyog'i 3D poloska. Aha. Arqa jaqdan kishini arqa jaqdan olsangiz Башкача болуп калат. boshqacha bo'lib chiqaveradi. Мына достор көрүңүздөр. Азыр сиздерге дагы бир жерге алып барып тугандар бул жигиттердин ошо бүткөн үйү менен дагы тааныштырабыз. Бул кандай бүтүптүр ушул жер. Ушул бул жагын да көрсөтүп коелу, тугандар өнөрүнө бир класс деген белгини баса кетсеңиздер болот. Алдыда мен номерлерди жазып койдум. Кимдер ушундай иштетем десеңиздер, ушундай үйдү кооздоп жасайм десеңиздер, тугандар чалып байланышсаңыздар да болот. Кыргызстандын любой жерине барасыздарбы? Bu yerga borib jasayveramiz inshaalloh. Bishkek, O'zbekistongacha. O'zbekistondan Hozir vaqt yo'q. Bizda o'zimni kanalim borligi uchun Marufjon degan bitta kanalim bor. O'zim YouTube'da ko'pchilik biladi. Shu kanal orqali O'zbekistondan juda ko'p bizga anaqa tushadi, lekin biz vaqtimiz Zakat shodot ha? Zakat juda ko'p. Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston, Bishkeklardan Shakir chiqsa o'xshaydi ha? Shakirtlarni qabul olasizlarmi? Qabul olamiz, shogirdlarni o'rgatamiz. Ha. Dag'i O'zbekistondan kuchli ustalar keladi. Biz bilan ishlasa bo'ladi. Biz firmamiz, частный firma. Частный firma. Tushunibdi, tushunibdi. O'zbekistondagi, Tojikistondagi keladi. Bag'batkenga dag'i borganmiz. Borasizlar ha? Bishkek borish dedinglarmi? Borib ishladik, biz bolalar brigadani jo'natdim, o'sha bolalar borib jasaverib Bizga vaqt bo'lmaydi, o'sh qo'ymayapti biz. Ha, o'shdan lashpay qolyapti ekanlar-da. Tepadan o'sh. Анда кийинкисин көрөлү. Inşallah. Кийинки үйдө, ha? Кеттик. Достор, мен азыр бир жерине тартпай коюпмун. Ушул жерге келип силерге көрсөтүп коеюн. Бул жигиттер тугандар ушундай очоктордон бери салышат экен, достор. Очоктор мындай 3 очок. Ортодо тамак пышыра турган мындай печкесинен бери кафелде басышат экен. Андыктан тугандар алдыдагы номерлерге чалып байланыша бериңиздер. Биз кийинки үйгө өтөлү анда. Мына достор, биз кийинки усталардын бүткөн мындай үйүнө келдик тугандар. Бул үй аябай мындай жомоктогудай бүткөн үй экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми Маруф, бул үйдүн өзгөчөлүгү, жасалган өзгөчөлүгү кандай? Bu ko'proq gips bilan ishlangan. Aka bu yerda gips 300 turbalardan qoni gips qilib o'rab chiqqanmiz bularni. O'rabga berganmiz, shuni o'ralgan qonni ko'ryapsiz. Bu yoqda ham qonni yaxshi gips. Bular gips менен көбүнчө иштелип тур да. Gips bilan ko'proq ishlaganmiz. Травертин деген өзү бул эмне бул? Травертин. Не суюктук же Suyuqtuk, chelakda bo'ladi, ko'rsatdim. Toshdan tayyorlanadi. Sariq toshdan. Qirg'izistondan chiqadi. Кыргызстандан чыгат. O'zbekistondan shu Qirg'izistondan olib ketadi sariq tosh. Ошонун аралашмасында Shuni aralashma. чыккан неме экен да, суюктук. Мына Mo'lka достор. apparat bilan jursangiz bo'laveradi, travertin hech taka bo'lmaydi. Ушунун эме, ушул үйдүн гарантиясы канча? Канча жылга чейин бул өңү өчүп неме болуп кетпейт? Travertin garantiyasi hozircha 20 yilga berilyapti inshaalloh. 20 жылга берилет. 20 devori tashlab yubormasa, hech taka bo'lmasa travertin turaveradi. тураверет да, жаагынга, сууга, карга эчтеке болбойт. Жаагына суу тийсе ham hech taka, mo'lka apparat bilan chang o'tkazsa dag'i bir Эч нерсе болбойт. Суу трапка менен арчып койсо да эчтеке болбойт. Laktangandan keyin hech taka orqasiga o'tkazmaydi bu. Лактангандан кийин, а? Laktangandan keyin. Мына достор, көрүңүздөр, укмуш аябай жакшы жасашыптыр. Palma gullardan.
Alma güller ana, ha, mine alma gül. Sonun güller eken ha. Gips menen keyin kraskалап чыгат экенсиңер да буну, ha? Азамат жигиттер. Колуңар гүл экен, мындайча айткандачы. Алдыдагы туугандар номерге чалып заказ бериңиздер, алдын ала заказ берип койсоңуздар, жигиттер силерге бригадасы менен барып жакшы кылып ушундай жасап берет. Мына патологдорду карап коюңуздар, бир укмуш кооз эң сонун жасалыптыр. Мына неше туугандар көрүңүздөр үйдө. Бул жакта башкача орнаменттер, кыскасы аябай кооз кылып жасашыптыр. Анда не демекчибиз анда? Өнөрүңөр өркүндөй берсин. Номериңерди мен калтырып койдум. Чалып, адыш рахмат, ha. Звондашып, силер менен байланыша берет, ha. Мына достор. Көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар, тынч болуңуздар, катталыңыздар каналдарга.